and net the fiaday a jad dem den fofie and nay fofio if yada edin no fofie no ukuda pa ukuyada for dia odi asem na say ha na kwasi de so ya kwasi yada for dia and now so no nananom ayi ba mi ensa atese no de omo mfa ni agro didi agro ombe praw pa igwa kubia ya mena ne ya bonsam yetumi ya bonsam sem etu nu ukuyada ba didi na o ya hweye because ukuyada ba bia no ma bonsam sem antimi wa se wo survive wa setene mo bre sa na fiada for tie na sa anso so no na eye eda ya frɛ no eye kwasiada for so omotie da krume ba kyerɛkyerɛ ndam na wahunu woda ya wada for bre wa bra bompa one day yebekɔ na yedi ngɔmɔ wo be yade se de enso nipa ni nko abepagya na agye agu kwase bi be so mu ano wɔkɔ anye kwase ano ye edana wanhwɛ a wo be bre pa entini ya trans ya nimu an yakɔ na ye fiada ye ko akoyanim na nansam ka tro se wo fosuo ya wada ye twam enani week eno ani week ana no ani week yeah ofosuo be ma kokodi na se na wotweda right yeah ya wada na twam no kodi na se na wotweda eno awo famantima amma se wo so hunu se eno aye ya wada Europe so tumfo se tumi am wo fa se na wo jane nua ba kwan entine ba ne sa na se wo fa me ba kura nya wo se ye hyekokom ne so yesunsunsam kode mango ba da se me hyekokom na me yesunsunsam mayo man no wo fa de nam de time wo fa se achi na ja okra eye ono ani nua ba achi na asante fa ne ntoma pefra ntinura no ba bia ne ye hye no ye pia okra wuti ye na muaye wo se sunsun ne ma ye aduma sa pepepe ntino asante ma fa ntoma pefra unya akoso kama boni bia nsie etimato to ne ma ma obade apagya ne nsa nanom esane ama asante ma ani monyam ekura ye daa no eda so kura ye ko akoye nim asante wodom asante yoman asante yoman asante yoman fritete the first no na ye mfra asante o ne mfra asante ni odin ya de frɛ no mrepam no ye be ka che won se no man ne so na se wanimu a na wo ku de akɔ okwamsi ya wa Kevin oyata wo badwuma papa sa fine boy no ni ata na ye medie bi o ni ata na ye rasta wishi o man ye san ye rasta na we so atwa no asa picture no de wunhunu na nsen ye se ba ko ge ba obeto ba ko che se Kenya menko a anka wo ya connect a kire no entine ho no mse da bi ba ko nyini ti na ba ko nya rasta ye san kwase asem besi ye mpesa eno mo ate ase na che se ba kwa unity na ba kwa about standing tafo no omusewu omunye nkura wo kurum ha kura sana zuka shu kesi wura mpabo kesi wura zuka no za black American osai Nigerian half Ghana half o bompa bo kesi nkwam ni ba kimpaluta mpoda bi kin promise rather kin promise kura mfa no na yesi brother samen so no ne se pabo kesi de emso omkofa tuo no ma kire sai so omupe ni aye de amom de azuka so ebu ya chi dom madumadi ni kotote omana samo atena se achese ene no ye de enkomo no bebro na nyame pa Sunday ebe asem bi besi Sunday ebe ewo eye bantema asem kese pa ene besi wo eye bantema na case ni mekan no obi e peti o obi azo fa ya asem be bantema ho no asem ebesi bantema ho no na palaku boys palaku nse obakumasi akumasi East Legon ye palaku boys e bobo ho nyina so mbeka kuma wudufo atese omne ye wo match wo bantema aye bon bantema street of run about on side ho no atese na money ne di palaku fo lani mu atese ono atim discover to me mechi se ya shena to aso 3 times on tiase ye nyiska we infam entopetru na ye nkobo match na ye birthday on tiase na makatre money se ye man 14-4 awo fa hu misane mtimi madoma tede dos mo metiasa no match wo 19-3 pen match wo 14-4 pen eno masanzo asho 8-2 pen eno mse still a mbeta ta of and Sunday we enumere pan ye de be hye so enumere 9 na bantma ye de ye kire palaku boys ne se Wofa Lumba na bia be hia ne bia ofa sura fafom because ye nyamere sa ye mfa nche no kura money minded prepare ho unu nuanom ageman no ne
wa unia ya no mra fifi omudin no mumu abo am be di agro be di mo mu be di agro be di mo pa enti mumu am ho na ne ma enkototi emfama mu ye kwa ko yanim ane ye ko producers ebo ye chiridom kwanta bisa Isaac ko si nyan kwanta so ntwe mani isi onya big berry odi ana de fufu za am na fu aye se dan sa nso na kokosa frecha so bo adwuma papa ejamo na tena sa tese adwumadi no wode hyehyɛ so atese enya no bi nie ejamo no adwumadi wode hyehyɛ so no ano wode ne pa ntino ene oba betena se na ye de abrɛ ne nsɛm wa ho asante yewura kotoko asante hene otumfo oseetu miwura onkwa so mebodi no mampa ya mu anam no wani ni Wofa no aye mane ye fe umma asante mamu ya akono no asante uni skin awoma asante ye uni skin awoma ntino omo ni skin nyina ma bi mpono no de de safo nyina be fra de se Wofa se ya mini skin no ze manzi ho omo skin ne koye and the asante nyina e fra de ajai uni ntoma so awoma mi se minim ntoma manko enso mi hye kokuom ye ne ma yewura ma ne ma kototi kwa asantema wutumi asantema tayachi asantema boyachi dom papa sikadwa tumi no de ye nam de ye kokon yanim kosisi ebeduru ntino ye ne no nkomo ne ebedi na futusam ene no nkomo de ne course wo manhia nsema manhia wo 1 week we nsema hio kana de Japan ko chia yewura or was yewura sa kana de Japan was so excited to a certain level say wa chia wie bo ntimi nya honko obi fufu chia no me man nsa so je say ofilia sante ofilia sante ntino ase ne ene wo hunu za asante wodom Canada nkomo ye beba be dini kakra uwia ba fosuma nkwa ahina konfo nyina ahine o ne yewure di ehyefa ne odutu ne ntoma ne nsa da obi nsem asante kire say ndi papa untimi nchia sa na obi be kokoje ji utifiri na TV so badodo na chese ensem bebre chese so ni enzo kachira chese edru Friday bibia antimisi o minya traze na dam naba di Friday do mu anim dia mo mmejeje mkora atena dumam sa ntaade fun atama so afinado o waves be kire Ghana fo entino bafo nsa da obi nsem wo chia ya som bafo suma nkwa hene kora ye hwan asante amamre numu no eye den eye ba be di ho nkomo titiri ni ani ntire na nado kopiem na wotwe na age ntre ha kofo se na nado ewo aban mu no me amma mpanyini MPP for ye mampanyina dada ye so wo aban mu no na okwa hemfo wo po awase ni pros ni ntini ni position no the king need to wake up or rise up or stand up na on channel na emunye dru se waba ne nchen 2 consecutive times no yes ade 2 consecutive times no yes ade wa ya to aso sa afi ngobu isa se eno amanhia ye ba hema da fom koduru ye wura anim no adan no nim se no ye respect wa anya bi ye be di hunkombo ena Ghana fo adi hunkombo ntina ya tene ye de beba futusem nim no ye de beba no ya kyerekye ni pa de bi wom na fe ye nyina asu ase mre ye ni nkaso na ye no to nchen do unto others what you want others to want you ni yankonko ye nim tie beba ho badajam na tena se ntoma taade na obom dan na ye ntoma top ye ntoma nim ne fashion designer no media omo yimi amasa na ya no mo pempem bi but from next month going African wam de be fia mbekete ma bodam pams and media you Africa go ba Shebu ya samo we gwagwo eni o teni bre e ko se ntoma na ko bemba mu eni wa we ya wa pa mo yere di gwagwo na ba ji studio ya upo ibase se no wan so da bo se wa to ade munyai wo ba ni wa jai wo ba ni ma na na nyo omo ntoma fita na omo to no o mu twa na nyo omo because edu me bia e onipa e bo onipa bi se ono ho ba wi ase no ade bia enfa utimu atare bi utimu bi bu se ade we de ehwem yi wo ba to anya no nti ya na sa na sesa ba no akwaku enu anu makoso ma hia pa ya no ebobo hu na ne no na efia dentino yantima nkani nya na gura ya yida na so ya yida se emza asante no ye nyansi asante hema na still wo ye hema wo o de krechi de ana okwa kura so still wo ye asante hema nti enu anu no ma ekoso
na yɛbɛkɔ yɛnkyea nana pram so hene ɛne nana sumankwa hene nana free ye so akonfo nyina am sɛ no a ɔmo bia edi ne mmerɛ na no na hu amane ne amammerɛ no keka bi hu sɛ no sɛ me bɔ me ntoma ma me de kɔɛ ɛde ba ha no me bɔ me kuntunkunu de batra studio me dia sa no pa ana ni efe oh yeah oh hwɛ on oh me so gina ha ba me dia sa pa sa me ti okay sanity it no na kyerɛ sɛ wo ka ewie ka because asante no ma ni asante nkomo dabi yenwie sama kasa asante yensua asante nwie because amane ne amamre no kɔ ya hemfo no kura na sɛ bempraduasa yɛ so mo no edumre bi a omofom omo kasa ti de bia ti na me kasa asante obi sra asante ye kasa emre dabi asante pa na wona wonte asante kyira de o asante kyira wonte se wo pese hu asante pa mu asante o do pa wo du opem so ani mu a koye ne wo pe bia so ya wo kan nya asante o dabi ya wo ye no so nya asante usu nim kasa nya asante kasa o asante nkoa na sabe uti asante a na se ye botwene fonton from a wote the fonton from na ka akyerew ebi mu kura na ye se ye ba be kukura na obi be kukura na the fonton from na kasa kire nananom yo ye the fonton from na kasa obi tawa obi ye bibi an fata ewo seven predwabo ase a na ko hia twene adu onim twene ka de twene kasa no wo ye ohene na ote ase na wo ya santini na ote twene bo ase a wote de opese wo kire ama wo da ho so ati ase sa santi bodwa se ya enye kete bia na asa twene bia na ohene bia sabi o ani pa bebire nim nti wo ye meka cho se ahenie ana santi ahenie ye nhwe nwie de bia nti na ye do bi besi ese de neta petom ye kyerɛkyerɛ no peto no tam ne beso na enso da ne da nyina no enne kwa kudie na ehu ye de obi si akonwa so a yenya de ne si su a wo se mawie na ne mpanimfo no wo ye omo sesebe odidi o matam titi o manimu a to onim amane esisi ye na ade ade nti na asante wo kasa bi se wo hina wo ntie futuo no eno retakrabo a onitire ye de pete be da no akokɔ yes wo de ne ntuma so te awofo bi di kwa job so eno nti na asante wo sa kasa no nti asante wo behwe na abusuapani bi anase mpanifo ne dishye bi asia konwa so onya betra konwa so asebe nsanse ton ne ade ba ne botom enya ka bi da mu si ne fie no ne mpanifo mfo mo nya hwe ukohia mpanifo bi o mbehwe wa mode wo ye bia wa ye ne beduru ho no ebi na na koduru opem so anim no ebi na koduru opem so anim no ije beduru ho no ye frɛ jaase ne afrɛ kontre ne afrɛ ahemfo no ye sade amodishye ye mu ni mo siminim saa time no oyiwa na obehu say yes enti enura no amane ne amamenti kwagu de enkomra ya kwa yanimu a na yekɔ alukota ni tuo etu so a na etu akɔsoro ndi ye ka kyerɛ onipa bia woti ye se gina yie ye de bɔ wa ye de abɔ na ye friday kɔfo be yie mu ene ma be kɔso ɛwɔ man yi mu di ye kwa 21st clinic se men kan kyerɛ kɔso na ɛfa wo yade ne be down siatica yade de okɔtiri o ma wa ye mistake pa engineer wo kyerɛ ne se ɛkɔkɔta ti watwi na ni se ne nkwantabu ye kwa yanimu a na ye kwa ye deko 21st clinic no omo ye hospital ba dan yo o ma da ma na na ye to o ma pampamu a sevita fracture ye ka se 21st clinic ni wo hwada braka ha na 21st clinic ni wo na ye to nipa bia se tumidika na fa siatica yade ne be dan wo de be dan na 21st clinic phone bi tu ase de ama yade be na etete wa brabum ye siatica yade mbache o siatica ni lead wo nipa to stroke yade fon mema ne mam emetie mi wa hoto so because chime na madumawura yadam pa obetuma ko hu omo na obode mato so na masa akova na omukura ntwen ma ne njeme ansa ndi woso so no ntwen e ma ne nje otumirika na kona siatica yade bi etete omuntu ase wo ho ase oda na onsa yititi ase popo onante aso abroto ase na etwen na ye friends siatica otumirika ko ntam na omentini ni munsane ne modani dia fusane na onso so tumi kokɔ wanim omse men kan jose kumase ehwa overseas hono omo wo sanso na obo ase cancer headquarters so omo wo ho Accra Dome market omo wo sunyane obete won kan konanza tachima baby abete won kan wasu penchire mu acha media number ne 0249 311 0249 311 0249 311 afem patro omse mensi ubiem mensi su biem men kan kire obiem se me patro 3A Herbal Center
almost boy Juma papa. So better before the next man ganjiro. 3 Herbal Center. Omo da 3 cool capsules abayi cool kwadru mapa. Otu a ye ma start woro so timbu bum se ne nsuam na te kro ne obi atene se ne wayi mfunama no. Ada na ye mo wo so samba chokuku no sizazo ni bia. Afi na ayire nim so obo aduma ba se the boss atasa sasa. Ayo de se wanya mema yade nyeguno. Mepa chokuku tima be mum yemre. Uja ona yet meet na so sa 3 hours no bia be ka say jagosi akotena toilet so ja no onya ma senne but nyo na ntimi nya ona koku de ayam tima bom friend constipation but meme no nto yanim guase so obi gina wachi pa pese okotore eno sa no pia no awura mu toilet bia so wo enka ntibo so wo ye honhon se ne ane de ehwam no ya na anim guase ne ya yakra nso wo adwumam na okotoret no obi gina wachi upie ohu se wona akoye ebon ano wo ye ho otimi ne wagimi kura ka kire na damfo nso no so ne de na wo kɔ ne nyinwam ne senti no no aduro no eya 3 eko capsules na ye munsan no kɔ ya pratatata wa wie wo frahye ya afon ti obi beba na ho ye kama na anim guase entumi ama make obi sirimi o wonim ne ewum ofozo be the tops no so wo ho di yakwa yanim an yakwa number ne 0546 107 0546 107 107. Hey, woman of faith. Me pedia bia no mani adio because me twa me take it am dey ko techiman. Woman of faith. Ohini ni adazo a na nyame de awiye biri dwumadi asi ne sere so. Ohini ni se menkan jozo ba bonyiniye age waboso. Age na mani pe ka tro se akachiri. Was sala nyaba enkachiri. Se sala unyaba enkachiri. Se mere woya enkachiri eya pam enententam. Bible says sala peba no wonya bi no. Ne sofu panyi Eli ka kire ne se waboro nsa. Nyanzo sala nya kokodoko butu wote anim ka kire twedi ampon se enye bobisa bi na mano maja se wo dom me bani bia me de be bo for the amount Ewurade tie no so for panyi ko deny no but Ewurade tie no. Sometimes don't listen to what your pastor is saying abasa awie but for faith ejina na ko bompaye eno no hinini adazo aseme nka nkire wo se Ewurade fa ne so na watene na basa enyom to ne mpaye bo kwa so nkomhyemu na Ewurade aka to abrabo so se nia wonnam mu na ma wale agija ma okuna ko wo nche no wonsusu bi beda wona so ni odigidi eko program yi afese se no abasa ofa advert no amone kwa me bani o obi kura betu me bedin tumirika ye ko tachiman community center tachiman community center wo fa me pie whole life me nemu nyina ambetai eyame ame wo fa ase adazo achi wo hene ne achi na ya pagya yensa twedi ampo besane wo fa umsa ma ben rof ne no ya adasai twedi ampo besane da no amo hinini adazo ampai bona duru nanim na afi wo wawo no so akoto Ewurade ne ko ba ne sa wafa ahodi obi wo ba mbatonye ba no wo hwehwe ba ne ye stubborn wadane wi ni wadane jonki ni kono hinini adazo ampagya ne nsa na jonki sem ne mfin life so because owo na ba ye jonki appointment that is any anwo ye ya wonko na hunu abrabom eno so no nyame be pagya ne nsa saada no me patro won so wawo ba ko pebi ma biem na pese bi ba no hinini sem mo amane ye se brada no Ewurade be pagya ne nsa na wonso wasebi me patro de ne business na ntene sika sem ne nkuya ewom si ye kom made but Ewurade na anim ya ope we say do unto others what you want others do unto you ono anso so aka we say mema nti wo kwa akoma no na ade a wo pe no na Ewurade nso de amane akon akoyenim yenhia edan ye 23rd aso awie which is a china Saturday o tiram se metwam take it no wo fa ahomachi kura metuma duru tachiman o me tukan me nkra nti wo hu asem na migina wa mi him henki no editina dachna wo hinini adazo akodu tachiman toto ya wo ye no ni ahoho a wo receive wo mo no menya ne kwa numere ya nti wo nso so kɔ yenkodi ahia mu na nema enkotote pa emfama nyamema na afi yenko emfa enko yenim express groups for account December dan country be na person okoso but UK Canada Australia US Germany New Jersey New Land kuro metuma babo kuro ni wi ase kura de akire New Land mi nimba bia wo nti na me am kura me yekura ma etituminika ko no mo amoa na ne man kotote emfama ufira bro Jesu be so bagana no so yekuru foforo eyo ma foforo obetwa ticket ni ma ye simple dia ma ni nyaye express group for ye no ma ye adwuma mfinhia amen teso because baby I know me di kan be advert na TV nduru sa
me can say do no because infinity o mon kan yene but I had e me ba ha 2 years mu ni o mon sign da ye badwuma pa nyame nshira fa number 055 2822787 and 0249000448 0249000448 0249000448. Company is looking for a company be mekam kan bro for makam getre ma pass be anu me nkofo aye ready pe masle me o offer for no TV ho mo twem mo offer no a company be pe workers o marketers and o mo pe the company is looking for marketers in Kumasi. Yes, in Kumasi why you aduma kwa chire na open market open so ye marketer open aduma papa mu akwa ye di ambacho frenambe yi ampa ba me wo ho a sokoban wo ho a ampa yo wo ho a ani nkuru brono ahodo ben ahojo area ho be biara o pese o ye marketer tumika o mo boa pa mo anya aduma o mbeboa number 1 and 2 and hojo pechi ho nyina no tumika ko o mo boa mo anya aduma ni bi o mo number na mo bobo suwe ba cho ko school ba eno nya aduma ti wo fa ne ko nya aduma da che su ye oduru ba bia be kai 0527996399 0527996399 or 0551 030 000 0551 030 from omojo so ko akonim tabia clinic tabita clinic rather ye ma fi madam vindi na maboni di on for advert na mantem china wase yakwaji sika o tima modin abetwam wo manum a fa advert ne bra na ye money ye mfama wona bibia nkototi mfama tabita clinic se men kan jo se eye atumika wo ne bra ahojo Cindy's Junction ho tabita so mo ba aduma anopa no wote sharp na tabita kura ewo ho tabita clinic ne sisi kura do mo so ma sa de ne ma banani mo kongofo timbe gina o machi za so mo nye serious ne sento mo ba 7 am anopa don na tabita fo ababa beduro no ma pon nimre no 9 ne senti tumika aveno no Kumasi ahojo da ban Cindy's Junction unya dudu ha beto wonka number ne 020 234 7647 020-234 7647 offer tabita for omojo so no akoni Dr. Amagashi of Amagashi Clinic papa we dey wo no mo fras bidimu no hintasem kakrem nim fa ne ho se no amo atwede se de wo akora bi amo atwede no na obi o wani ko bie ne nsem obi na haban ignition ne nsem akora ketwa omzi boy yawu we do yebosomba engoto no nkone ho no mko abusa na ye kire se obade de no bira akronyi agya abrantie ntimu pa mo nkora ne yi onyini kura nkwa echi na nso obeye ne amope e de amamu ampa abusuan so ya nwuna ni ntino ndom de amamu ne di omudi so ampa ne Amagashi niema wo ye na no ode Amagashi se minga ntro se ya de etete wo no kire ni dini obapo bewura ho mu no no obo ade aka abom no ma de bibitiro e de asaw ya de Dr. Amagashi na se minga ntro wo me nso so me kan kire wo nti bacho di so yankonko yenim na niema engotote emfa emaye nti Dr. Amagashi number ne ni fai na efre no na omwa Amagashi number is 0547044307 0547044307 for Dr. Amagashi obejo so na niema akonanim e de amount sofo rekon Herbal Clinic akurase doctor sofo rekon Herbal Clinic akurase doctor sofo rekon wase nurse akurase doctor sofo rekon se fa number 0248 6722271 0248672271 no 0244 470067 0244 470067 it bacho fan number ne frɛ so for rekon me nkan jo de na etete wo e ba na herbal medicine pa bacho malaria duru na wo pa no obema mma adwuma yie ama wo yere fo wachi onenam wo so brother obema atia no one day pa me da buja se mi wura na wo ko wura he so for rekon waso de tonche ukidini e feli doctor to akone yesi ko wu
best surprise we busua na mo nso ho ti ne medical abo number ne ntem fa ne nchiremu a mintim gura mfa ma de be ma 0248 672271 oje so na afi wa ko ede Sompa sika kese no Sompa sika kese de iska kese pa Sompa sika kese na iska kese pa obedale star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash we are some bet no twawo de udi 50 million 500 million 30 million 2 million 5 million ubedi it depend on who na lucky awo and 500,000 that so no 500,000 imagine is ka be 5 billion wa bonu se udiska lucky unya ye lucky nko ade awoko nti koko wanim na mpacho ko steke wo de nyame ye wadoma ade nsesa ne be ba be ka se ofa wada mo medi achi ni abanie mpacho RSYD studio RSYD studio omo be duma papa Novi studio no Novingi studio for no mo be duma omo se men kan kire wo se me pa wo chew tumidika yi yo te se no asante hene wodi ye asante hema na wo tweda no omo kopie wo camera na de be ye fe photo shoot ni be ye fe marriage na mawari ya cha mo pese mo celebrate anniversary no eni be ye fe uba na wotu ne di no eni be ye fe me pa cho unu na wotu kwan na pese wo capture de ba na eni be artist na wakọ awo ba pese surprise bibia wotu twa bia ye camera se ndie Lovingi studio say menkanjo se tumidika Novingi studio for omo bua ona niam akotote dia number is 0574 715 778 0574 715 778 and omo 0303 mpato 974822 from omo bua OCP fertilizer OCP for some can just cook wanim. A patch of fertilizer goon food year so. Net master so what ye yam vaso. They say so gugu. Egun egun food year so. No for fertilizer and so and so do so. It comes to me car omobideni 0555 1994 37 0555 1994 37 0555 1994 33 0555 1994 33. A patch of from omoje woso na niam akonanim emfaminu anu mienu ntu akire because omono de last hour for na afi ye losin for ento beto omonka club obeto omonka ne akwa ne asem dapono so no ene enyan asem dapono so no ene enyan patches ene no asante man nora edane butuye asante man hema otofom asante hima etofom ajese na eni enyan ajese na ose asante hene onani dakokum na ni dakokum pa afa K16 so mechian ba bi wo bia musa me African we nines bia afa K16 nyame yaduma edachina anase da bi beba mande go no mehwe African we ni bi dia beche obo aduma papa stadium ho Sofia Divoire Sale Mascarpone yes Mascarpone afa K16 wo ne kogo so man he wo matade man kwakumi wayi ase bia do ho ya fena star be ni ho na ye afa K16 wo bo aduma afa awrade nhira ne wakoma pa wo ne wodo ade bia wo da na didi kire wo fa kwagu se dey approaching na ba approaching na ba men person so me twam wo pa so me nim baby a se one day me no tena ka nim sa na ya time na ewura wona mdo a che no ano kwagu man material so pe asem keke o man material pesa me kogo so man na de ma bobo me so me come 3 days me an so no asa frame ni 2 days time so wa wiye twam me onye ohwensu we so fa me ni awo ye no ene hotel ani bi o material na nso cross e be so ani asa agoro wo pira wo ana hotel ani bi o nso a ade no no abehu se we de pam we emfatao ani asa agoro nti sa unipa no odin afa K16 nti ye ogudo ba ko ho wo de offer material na afa koto no wo be pam kama onso hwim okay K16 ye da na sepa nyame sha no ye nipa bi wo breman o kina na ne papa de ne tompam okay friend Braki or black man okay o so pe wa sempa nra me ne hia wo fie kesim okay fie kesim no as a menhia bo okay na hu me in fact eso ntam me hia kiri o so ni me wo fie ni hu adadada nti ba ha no no bobo mu nyina mu din o si fosuo de fufuo bi wo
ya ota be dim nam so okay so ahia no fufuo joy ahia no fufuo joy ya de fufuo bekuno aduane an ba aduane papa bia wo bia yawo ya ba ba adokun so ofa house dokun bi ha na dokun mi so mi hu ba adokun ye dokun fufuo joy ndo onenim we no so discover fufuo bi ha yeah me kan o se kwa bujaja e dai ni ayeye hu ni nyina ni asebo hu o de ye be he o de se ye be ko da black or black man baby awo bia no ya chia opa na ya chia police ni danso oh papa yi obunu wo se we police ni o respect owo wayek wo no o de ko KTI wo okay oh police ni danso obunu wo ye nipa ono na ye mistake a no aka che o se atufu ade a wo ye mistake na mo china enye biem short ya se yesu kan bi good leader bi o ka se ko mengo ye biem sa nya je ma miska ya za dabi ono usika se wo se ono ankasa se ben preduasa wo ba yetete no nti police ni danso e sey kroma from penifo o zongo police station okay na o mpeja ni post ni report zare o fomo anu aka cho se hai wa fom emom me ka metima cho ni emom me bo kokko nti police ni danso awo waye ka wono kiti ya wono gina wono be chao pa unyom na samwan wagu na se no ma wo pono so na wo de ba asa agro anti wura mu ni ntia ne yenko na yenkonko ya nim nansan ma nhia emza nura yada meka ne nansan firi se emza be 3 weeks ni ene etesa asante ma Europe so tumfo say tu onu ani nua ni mpon a woni ni mienu bu asante man ko to ma me maka me asante ma afo abanyina na meje ma me afia kobidi bo a kire se ne yam mbane omo ma me afia kobi wanti ne din dabi yes asante ma bi go yesi wa yesi din sa na ehunu we so sa din ahima bi timi bu abo so me mpre me ma ne ma woni di ma wafa no da bi asante ma ni frede omo me hu omno bi ante sa na ma mi we de na ho brase di ne hu nipa ma asante ni wiase nyina hu se maami obu ne ho ene wo kwakura no na akura akomu no ena ye wura asante ne se no se o ma yiye bi ba asante mantemu entra 40 days asante ne so ya de bi a wo se ye hena ye de abaso wo asante ma da form de nke yes ye de chef fridge mu bonse 80 wo se wo mpini bi mu enti senini abaso katina ji fe because asante pa hima da form na within 1 month ya na wo tweda wa wiasa show next month 14th kwakuja ubekọ bro ya baby a opemso nim se ahokyere e wo wiase so opemso nka nsa kata nipa nyina ni a ko beye wo go beye mo bia dwete na so nipa na toso na me se ungo hunu ni amanhia ya da me hunu bi na me hu mo kansa na o ma santema ya tan na o mudi na temete ase se o munnim ni o mo kan unim se ye wure tu kwan ya bread van na discaba no e ko bang fa sika mpire no savan no a wocha ma ahemafo na nanom atena nkonwa na de hye no a modbo kurom a muni bibidi a modan no enyanka ohwe omo homes a owo no munyina mu leaders beba wode bia to so obedi 2 weeks a edu obi atogmo ni to pono so ansa no wetimatu ne tu o kwakuna na nzina papa oye de sieska da bi kwakuma nhia no obi kra so wo ko adwuma on obi office ne ho okay manhia wo ko adwuma okay obi office ne ho e wo manhia on odidi ne yere ne banyina kwaguda no wo tu kwan South Africa keke wo godi 2 weeks na wo na wutwa mu ahu ne sa nipa kontene manhia meje wa na bula man na be wura sika na anso nya za afre bank na foforo so aba wow ansa na eso che na bula man na wura fiem na mu sika anso che opemso obre pa na bi da so we nipa 1000 na obi 2000 na o de ko manhia sebe ye wonkrofo bi wa leadership head no yenka wo mo wo hu na bonte a wo do bu na bonfia but owura manhia yenka no ona nana na omudi dwuma pa sankrofo no e de se wa ko manhia agoto kwa me ahemfie ona wa bonte a hunu ne ye bia na edu se ye otumfo bodwa eno na wo kom se ye wonkrofo bu a me se ogotia na abetia na kwa kuma me nka sa asem we obi anhwe sa de we se wo ukrom ana uko ukrom ahemfie a tenie pa hwasantie uko ukrom ahemfie a wo de manhia de bia wunya kwankwa na nko ho a bomodin ko ukrom ahemfie ye wonkrofo bi ho a obedru no sebe wo beren e bia sebe o no ma ususu so ma rensa sai
hwe kwa gujai san crofo na hemfo omani ku omo pa because si kro ma san crofo no kro ni history ni kro na mane ne amamre nyina wonim ne nyina enti se wokọ ahemfie bi na hu saa nipa na emu omo abomfia so wo pese hu abakwase mu hu kro ni history pa na fa ho bo san crofo no omo so nipa te se wo munim de pa na ye saa enete enti ya na obi wo ho a mekwa akwa o so ma me nwuram mekwa o sese wona nim de enti o so ma nwuram oni mama ne ni mama mre kwa guna no amekwa me kro me hena yiye na se ye be 4 days kwa guna mekwa Friday kudura na jono na so mo ye candle night dia hanki chichide meti kakra we wuram kakra o ma home na mkwa ade che Saturday na mpese meba share simple t-shirt bia me ye ma me wura ye go so ma hena na akwasi bosompra de coffee fa ho ne na fans ni interview no na mintimi because ma ndese ma mfa me ho na mgatwa mzo mo ntwe Monday na ye ne be hia okumuri mko hwe mi wura me ni din kra bo me mpa ye nyina na dia me de me pie be fa adal side meko o ma bodwa Monday me kwase a kwaku o kan se to da bia ko okurum ayo okuma bom African we kama echia me je me fans sa me duru ye kurum hima anima wonsi ye si no hima no nko go so da onimu kura na ma chia na hima ma o ma hina me na hu se ne de ne do hima no kura de watete nti wonim nti me duru wona omko ma bom mu ase because ni wura dampem nti ebza nchia nya obi ana betuma chia ko ma bom nti me duru amekoto ya ma chia na brand ye bi oho mato akone so am zekrati me bebo wasuma ma ayi na tu ani so wonim ni odam pam no nim ne yekoso ha me chia me hima wo na hima atia no wonim ni pakro me yesa o ma de sato me ye kwagu misi obi wa kwa himvi na nim na ye abu no ana sha na ka boy ne de se nka shata ne ngo wi aduma no bo hima so dress ni pam manu se wa ani ni ye ozo hu na de hye ne hu no mo mfirifi ba kwa be so nya ne fort nya ne fort obe pa me chow 4 times ena firi me mu initially de ne madwa pa ba ne 4 times ohu se me kwa no aba ona me hu se onimanko onye wono so protect ne hemanti no nyame nhira sa abrante na onhira ya go so ma hema obusa se ya ko okrum no sa busa ba ko bo okrum ba ko adime de de boso na obe ugari wani de na so e wa ya nti we ara ko na fomu trawes kwan de wa ya ngoda ya so ko du ya so na dan wani dana nti kata cho bebusa se ti okrum nkora ni omunimo uko omboje so ana cheze o kan ana cheze ti uni pa to a okrom se wa se de kura de yakubu ana wa fa o ka sa be na tie se adwuma idu me bi vacation kaka wo bro nya na de de me bi ana wa fa o yere no ma ko guna vacation so na ye trouble no anso na afi na be hwefie fo do ne o bende na fo ko ne ye wo wa na wusu ne wonde o mesa wo wa bi gina go so my hima o wa hima on kwaso utinim kwa na nazo ko go so my hina asante o jamre genra ngono su dina hin se mo na go so my hina pie manhia anya peche o na chichi wa achiri nipa bia wo ba bi ko ye beko odam pemba so wo nkwa enu na nipa da se ne bia wo hwesa no mo ye mfa nsua de ye ni asante ma nkomo ne ba no nji no o se edi ono panyini ne ho nkomo na ye de no to nje kwagu na otu nsem bia si medical me ahwe video ni wi ana na do de bi hyeto ni ahwe ni aka abom ne nkomo a wo ne ye de adi manhie di ahim asante your mind Kevin ye nkohwe asante ne man ye odi abuba ma rewa kanu ama wo no baba si ama wo se so ta ko ja to no ya be no how do you know ni bo fo ba ma ni wa chino ama odi abuba ma rewa kanu ama wo ti ama wo se buso kantima ko ja to no ya be no umi ko ja no wa ma ko asante no ama odi abuba ma rewa kanu Kami o mana dia to nchen asante fo ne sa watching, no, Go and
ya sasa ndefuasa ala Asantino no ama odia bobo ama rewa kano ama woti nisio ama wose buso ma ko jago no dia beno me ko jago wana ko asini bo fo ba ma ne wachino ama odia bobo ama rewa kano ama woti nisio ama wose buso ma ko jago no dia beno me ko jago wana ko asantino no ama odia bobo videos ne dos babo so grind ko see o tele see ya ko ya ni video aya no adamko ya mpe ya government ya mpo ina chiro leisure minister so fie amoakoye doctor amoakoye over so be ya dale doctor amoakoye okay etikale babo so ana pe when course so an kwagu we nyina twa agu afede obi obekọ bi abeso de ne nsa ekoto euro setu ensem otumfo asante hene nsem na yewura kana sumsem kakra na wokọ Canada Japan mu nyina abaye respectfully na nipa bebiri kan se o mahunade bi o mante ase we say say afimu ani nurimbo ebosomi nsia nson wotwim da bi enkono afimu ani na do ekọ aprobo na oduru sirem ho ba bi ahemfu biti fom odwai pa ivi ye kan national anthem no so hene biti ho odwai pa amani pia bonti mani pa hunsa na do adwa ni ame president his excellency Nana Danko Akufo-Addo ex president wadwa adentina ye national anthem wote ho sumai ko ka kire no wochan wan go enter into stand up omudimidika ko ka kire no emwoko baabi nso emwoko ka kire omse ohene nsole yesa wonchia ohene bon ntumum wuraka ohene sole emwochia no eno ko da mango sa hehe baabi ena hodi omkom krum kaza sana ensole da wonchia wonyai ena hodi de wochia no koye na ese leadership na position be da wo so a na do pese wo kire o mani nyase yemfa ni die ma ya na ye promote eniema eboama Ghana konanim no se Ghana for ye too political ma o kind of kura cheni pa yempe o si esunya de wa na do yes ade ne me fan bi meti na se o man ni nyina ye president di at least o na ni die mbo pagya ne mu do nsa to ne yam mo nsa mo ye tu kura emu odu no nso mo ayedu e mo obi kura ka chanza da bi o hene de ye nto ne so abantini die ni e ho no me so meti o mo so asintian ayiwe mentman hitisa but nana se wafira bem eno aba asanteman nyina wura enim nkofo okọ hanto machia yeme kwan na ado fa so ko ho ye ba ye nin nkomo mpanto Ghana ni nsu ade yeme kwan ye said you go you lawyer Martin MP for Asante Achim South and the Honorable Japan MP for Ahafano South West. Chabe wadaruma manentu yerama yesa say ena wada sojo na yenje ne tofwe wo honyira wanu maka wo mo abobo ekasa ache ireni netu wo ba ya wo say wanu edita wanu pensem jeneno e matana manku eduka obukita bokita wanu pensem jeneno e matana manku eduka obukita tofwe wo honyira wanu maka wo mo abobo ekasa ache ireni okay, akwa yanimu ana ye kro ye kwaku ni asi na wotwi no no yewura esi nora wadi ni nua ba na wotweda fe
we asante akade nkofo kwa hantoma don se to yewura nsem na de dan kwa kufuado enim se ne yonko blabo ne yewura to so tumfo setu question bi wom ndi wadamfo ne obi ana na obi ko nakra na uye obi lawyer na so obi your lawyer na ekoba se o ko no so kingdom mu ana se ne officer ani di Yosef atayemfa ma no ana na fe yewie nso yabusa ewo apambi ebi ana na do bi ofiri no apambi se kwa asante hinanim enkwa hantoma I don't know mo nkyere ye na yenyine ntu ya ho fi yensua bebi mfi ya adesua ntu abe ntu political wo ye ndisi ni wo be frese na na do ne yenya ntu wo be fa ya akoye yi mehwe na eburu so amemi udidi am sense meye wakate no wo ye MPP ni oba so be ye pasha asasa no kuro bi na odoje meye wanumere ne makate wo nti yenyine nhyesu no nya ne a ase ye ntu ya ho fo na ye hunu ne ye ne nkwa no kwaku fro ne da ho ma aku yancha nananum ahemfo nra biche ebo asanteman ebo Ghana man ni wiase man nyina no omu nyina koja me gidi ese ne yentiate nkambone bia kana social media ne nsemsem nke ate bibi dada o hene we ko ye o ko no akonya problems nyankopa adaroma waso omu nyina wo mkorata baso do makwa akodu asomdwem me gidi ese edwabo kesese de wotwumutan enoma 1 pinche kakra de beba nanso ne dodo na yese opemswa 7 previous ade ato nani na amanfo fufu omu chinchini penchaye ne omu fufu omu fie mu ba na yantiate kabonese nyame na yese de yede aseda emma no obia ya hwe ne ho so yi yeda nyame ase ne yanchia nana pramso hene nana bebia wo bia nra me hu na oni abre nyankopon hire obi bia okoye bia enra dwabo no ye beka ne saa se dwabo na wotwe da ne nso dwabo megidi ese the one ko bi kura no kwaku wotra TV ho hwe de ekoso cause ye nyina gitwi efrifie besen ko ho a kamgidi ese nka emphasis papa ma eni maban bi a yesiri ya nipa ne peswa te se menka ya mse Kumasi Sports Stadium meka mre bi atwam nipa ne bo peswa kotokone ha si mre bi bo peswa ma gate ya yon gate kim na da fom because it room maybe ya nipa bo peswa sai kofa union ne adade bantina ne abefo so nyankopon ya do man ne TV phone ko ekuta o TV nti bibia na wantiman kokora ne nipa dodro na ahwe ewo efie de domu nyina nso ase kwaku onsa sama akofa ba na se dap no so ayebo besre Ghana ne o ka sembi ne se eyade a yesua bibia na de politics abewrem ba yen kanche nipa da sane bia wo tie ye bia se politics ebeto asanteman politics beto ahini iti yen fansha ya dwen mu sa ya president odikan Dr. Kwame Nkrumah ebra o mu betra so ni adade no mo mfa hanfo ni agro nti o mu beto hanfo nti e wa mane ne amamre ayeye hwan na hu se be president akoba bia ye koshia na se be ye yi nsagu afiri mu da won bi da yi nsagu emfiri bibia mu nti ahenie ne ahensem ne amane de yesua medika aye me intro kakra no me ka asem bi sa asante yensu enoma yensu anwie o me ka asem no bia nim godu bi sa iti ya na obi fumu a na oje ne fumu so tuma na se obi da eye bibi ne ebo na bati a ya na nipa na nkasa ya bo na bati ne yeboa no na mo nye politics nti nye policy nti ye wo nipa bi wo a wo fumu kwan ekwo henempon bi ni palace ba bia wo ko nenam ni dwa esem nti ni ade wa musa okoto amanem nti ya na yede bia no akyerɛkyerɛ ka wo benya kwaku ka wo bato nga na ka wo de asante enoma so akyerɛ ne kakrakra ne nyini ba no ama okodu ba bia wankoyera eno na meka asem bi sempanifo se wo refi krom hena benya wo ire adwabo ase enya ben na ye born people because obu aben kwa woni because obodu no aben ne doso tu ba na what say mikro me hina ben na eboy na emu me no ma wo mu nti a ye kyerɛkyerɛ yi ene ye kasa because obi a oni krom amane ne amamre da ho ye ne asante ukọ sebe esremu a omama ne omo ye no anwe a wonte o maseda sanso no mo so ba ha ya mane ye mo ye no mo ncheje ya na akoye nkomodi bi kwa asante omama ne
eye say na ono so wa besfa bi no so de kire ne ma saa so ne yensu ekọ mo a saa ne te se yete ho ase saa de akwaku emma politics asem bi amam ewo sebe ya henie mu enu ti na de bia ne na bibia akwaku amma ne wo bo se ye ne ansam trofo ebi de bia me kasa ase mo se first no obi ensom tro ne yenim bebia wo party awo ene no masesa ene obe we se mo MPP we se mo ndis wo munyina so ensam trofo akese ya wo mote radio so kasa na wo me hu bebia wo yi enti de wo no ba na wote so de wo ye nya obede no waka kwagu obede no waka enye yi enti first no obi ana wo ye sebensem tro ni bia wote radio so TV so kasa no na ye me hu bebia wo but ene de na ehu saa na ya hemfo saa so na te iti so wo hwe opemso a oso no wanya politics obia ye ni nwia obia na de hye obia ne ba se mo hwe hu a mo amutifie na mutie ye no da ben wo hu se ohene bi ana president bi akọ opemso ho ama wapam ne se kokokoko minya wa ebi nsi da nanso na de na ehu ya hemfo nketwa ibi saa na meka no ya hemfo nketwa bi a sabe opemso a wote na konwa so a ya ono no tenensa fa ne de ya wono kwa welcome ohine ai president bi obeba bia se wo ya aban a watwam o se de wote so o ni ministers nyina o welcome obi a enura de ehu ye saa nete but ne de ne ehu wo behe na wohine bia yi nanim se me de mese mo party A mo party B na ye ka ne se ye wohine bia so pe sebe enkan ko won mpuntuo ni krum eti sa wohine na wokota no yi wani mu no se nyame ya ado ne so ba power office su se mpuntuo papa be na beba okrum enu nti na ahemfo enye politics no eti no madane e wasante ana ewiase eno madane o kwaku enkwan bi adwo ama sebe preduasa amanfo bi sese no na de ye tienie obi wo hono mu a sebe preduasa suku nti ya na amane ne amamre no ya na onim ewo kwan bi so na madika aka se obi ni mo obi kire asema ye kan ampa se wankasa nso fi a wote no enne wo no mate Sompa TV hu hwe Asem Mpe Nipa na nso wo humfum so kakra e ba ye na nso aka kire wo ba a wo ne ni hwe TV no ana wo kura ne hwe se hwe se opim so wo ko nanimu a ese okwa hantoma nipa bebre nim se na nkrofo bi ya ma bi ni mi di nkomo ebebu sam question se omono wo de ofa ye busa wasam kaka nam si busa wo se won ti ase se nti one wo bi je akini se enye ohene bia na che opim so nsem obi nso se da bi omu nyina obi atimi kwacha ne nsem na bia nipa ko ohene no nya na wonya kwan na obi atimi kwacha nsem hwe so eya mane ne amamere wo ya santini pio but wonim opim se ohene bi wo a wo chia sante hina ye yi ne nka wegu ne nsa nyina ai and the you were hin nka we guni sanyina so nsa se wo chia eho amane ne bebre na nim na nipa bi nim adasa ahema no me bu no rough o so ye wura nsa kire mre mo yi obi ansa ne asare ahie ahemafo no wow ahemafo no nye obi akra na se be mpredua se otimi che oyan na ye wura ye ahombrasie ni to certain level se be bia amane ye kire bia so mfa na ayi bo dabi obe na de tie nie wahini bu okura ansa na obechia opemso no chiso ogba akoko mpe be miensa ansa na wadu nanim obi tena se pa ne to ase ansa na akọcha yewura ni nyina eye asante amane a esese obi asua nti de yehu ne hayi mesra se ye ba bie phone line no mo obi amfa ma ye politics na no ne ye ka asem ewie ye akwa bi ye nipa bi asa na meka bi ko nti meka nsa akwa because be ma ne frɛ me be ma yusu akwa ma no o frame ya na se de wo ka nyina ye se imsa think se okra ka chem kwagu unya na o mese me enko wo kai na onti no ma bias na me ka chem se da bi ye ne ha ye nye politics ne mo ye kire no ma ade a ye chia no ene na ye esua e ma nchirima ne wo mo hwe nso asua bibi afiri ho because ye tie madika ka se kwagu wo mo tie wo mo hwe no o mo wonim die bebre wo nyansa bebre kya nyan wo mo na kwanya bi na ye de tia nti bibi ne no ma che nti edu sa mese ne ye kasa enye politics asem ye besra manfo na de no a na kwaku ye kosui so hwe wo mo mba chia ye bia obi akọ ha ne ntoma ne obi wo ho a nim no woni because ma hu bi pen minimum obi a wo kọ chia ohene o kọ no anko ha ne ntoma na emom ahenkwa na wo mo wona na bonkum ni nifa no
omo na point chere say papa wadaroma kwa hantoma tio kwa hantoma no so ye me sorry ha no ko high e go try pressure my review e go so pressure my review na dey tie ko nchen no kra ho ana opemso ne Nana Akufo-Addo ne president mama ne omo nya meka ne say ekwa bi so omo ye college sa na bia adwen ne beba ana dey tie ne obi wo so kra na je say dey oka no arefie we dey ya kan ebi kra na ekwa opemso wa na obi egi ni sutu obeka so munyai na say dey amane ne amane ye nsuan wi ono dey on bibi sa menua iti ewo ho sa emum ye hwe bibi ma ochena nko no obi fofra ngwanko ye bi because so obi ane ne din ebi kura na nka henkwafo ne betima ka kire Nana Akufo-Addo say Nana kwa hantoma na nso ni dibia na ekuta no wo be ne makoka e wo kwa bi so ebi kura na akoka kura na seven president na opem so betia say wani amon wonti na ba ne sa na ja kwa bi wani afa ne sa kwa obi hon man ne seven president ofom wa sebe untimi nka ne kese wo kwa bi so wiase ne nam ne yeka say e wo bia ne sebe ne ranka Nyankopon e de ball no kodru baabi nti wiase no wote wa na ye no ba ne agaba na wonim bibia misro say enkasa yem ye ntuma frem ye nantiem ni nyina no ye sua bibi frem nti we na ye kan nyame ampata na obi kwakasa bia na ye niamo na nso dabi atesa ye nyakwaku eno obi aye pen edumre bia arefie te say kwagu na obi kan say serious kasa arefie na de na ne breso wanwene se nkofo so refi no no de oka sole na me ke se wonti ase iti na me de be hye wo say amanyosem ebeto ahensem okay so ti ase hono de ye dika ko ama in fact the Ghana for kan nyina no hono me metima gina video so hono antwa yie sa because ye kan ohene no kura onim de ntia bia wote wo na national term so de ka meka se ye bon ye kama asoja fo ne sebe ankwankwa ye ne because na ye kan we ni mo akwankwa bia ne sisi wotra osole enti the way ye see ye na kwa bi so no na e kan na ye se mo ka che so osole no hono de sebe mpede antwa ye nde akama na ntwam enti we ne de migidi ye se ti se de o kan e bia pressure ne ade me makoma hu Nana Akufo-Addo a okọ opemso animu a okọ hantoma ma hu bi pen na we no de ayi unza akwa bibi se pressure ne ade nti na no de mi hu se head anyamfo na emom ye sua de se mo bi nkoye bi mo bi nkoye bi na eno no enhye ni monyam because so obi ani ni sunku se ade Wofa Lumba betwema se una wo kan ukro mu sebe akwaya na obeye kwankwa ya semi se obi na ye ya nko hema nko nkasa but ohun se no we ye medehye e wo kwa be nye se yimu na nana ye o nimu na nipa ni nimu no wo kire ne se wo so ka ho sanete it is an etedi we ne de megidi ye se mahu Nana Akufo-Addo wo chia opemso akwa na ntomada nanso we ne de agwagu ntwa ye nanso oba ne de wo kwa na ye kwagu nyame nshira wa kasa mpanyin kasa nti ama me nka bi goka bia ebe true political enti ebe jira ne waka so ne aka akire o man ni wiase nyina se ana na na one Europe nso tu se tu ayongo bia enye dwam na otia bia nkomo wo motem se wo monchia bia atese otim se ne je ne ye no de nansem so mu ye bibi wo nkran na opemso ko Nana Akufo-Addo fie na sa ho na ye me fese ebra opemso pie ye ope bete so wo bo na mrane ken no mo chia no mo ba hesa ina ye me fa besi ne on se one ne wanyonko fa bisa dia na refie na ba so I understand ye share fie bla no bia anso na se bo sika ana wo di bia betima opemso ba beka ken da bia enzo no sa di efe kapo mu ye di ye nya nsa ayo fa bi wa sa na na se ba agwagu se de me metimi no wa yo bi me wutie na ego ba se wedi hina na medi wo de me medi hina kra abatumi a fa jim sole ne jam kwa se na no gwagu ya na no badwam de ontimi nkan se na mu machire mu ko sha bag da na wa gajo awre be fie Allah wa gajo awre be fie yes college we ya ko kwenu so bo wura mfa de keto abi so atemnidie nim abufuo nim o start ne sa me medican ya ono makateo awurade nkan ono onye okese ya gimudi ya dom dodo mu ye mane ye fe ye nkonko ye nim hello Yami sa ni mu program oye say sa mo ke no
and it be a two for president for near the Linty. So we be Samba, Yana and having be no quiet daily personal, and I am not as an import. I mean, most president for our president before, but I could do for any more, or Siana said, or if not to fair behind the do the woman, was in Radium, P1 3 for woman. I my fear with you by. The call fast about you, I had the money trying to come say, and get to be but another mom to be at the American area, they may soon political America as coming from, but when they are by it's say, yeah, I could fire with 10 days, Nana, because once a baby, you say, Mamma, or Bawama, or 10 francs to ma, or Satari, or Satari, I think that's all Satari, no what's here. Okay, see, yes, I am the member. I am more fun to Yama for the Choma BM1 to be last in Yamaka. Daddy was here, the two near course we are sitting near the Bano BS and BBF. You didn't be catch. I am will be soon. Hello, hello, hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. The more can better the chairman drinker. Quando. Hello. A quando how you do? The main time I can say, Nana do know a father been used to and to mana is grand. And I also have a unit of my dear no engineer James and Jimmy wine and then you to be an the whole city or should they need a little on for ham to man. And into Nama a bad time. I'm sure so no I didn't be any you this idea. In this story be a young count. Hello. Hello. David Akunguri attention here can once and you are the pretty was where they were needed. Hello. Hello. Yes, I could be Papa be any aje. But you young. Yes, sir. The next time the was to say we are on the and matter how we actually of that to someone. He said the Russia will be how one of the nuances. What should we do? And the end of it, just come to the set. I'm free. Yeah. I'm going to remind okay. And go say Obuni Mwase na yefe no matter ni anene. Hello. Hello? Yes, sir. Me bajo yetie o. Peki will be on your ready near content. Hello. Good evening. Yes, sir, boss. I say a radia ya de onzo as that in a mocha a TV. Etiopa. Jina ye my network name I don't forget to anyamkwa. Hello. Hello. Yes, sir. Mama boko dia. Amo blue. Ozo kwe. Bajo yetie o. Bajo. Bra panyi yetie o. Hello. Hello. Me ba chonya baso pe. Hello na watu a nkomo so. Mentie se ofa beji so menyi so kan wo de. Inya peke wo pe wo so. Ndu kan wo ko. Hello. Hello. Ye free BC ya call am say omo wo special ayi bi omo de frenya sa
ɔte adwuma no ase ne fon yɛ 2-3 ɛtom ma na ɔni biribi aka ɔfa mmoade o sɛ ɔbɛdi so sɛ ɔni so ɔfa me deɛ meka kra meka ne sɛ na yɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛ nyame nhyira wo hello nipa ho adwuma hello good evening, Kevin, do show. Yeah, Jama, yeah, na mami. What is saying? A radia, dear, one swear, young queen. Yes, right, dear. Now, we share my wife. Now, I think I can make it. The only care of the God, dear. Yeah, come in. Oh. What happened to my brother? Nyamisha no the out the buyer. Hello. Hello. Good evening, madam. Bibi aboko there. Who was you? Hello. Mama, who was you? Hello. Say, get the other day. What do you say? 0345 40 45 20 0345 40 45 20 with my friends so 0344. Hello. Kevin. Hello. Kevin just want to make come from boy. Hello. Kevin Obwa. Ampa. What is me business and Kevin were in a video over. Kevin Bacho yet you. And also Mama can so a modu. Say, what dear in here? No matter what said ye, Nipanetia, say oh bo said I was so respect Amano, cause authority. Okay. And to where you come in penny for say I may throw be as so obedient in here for authority mano. There is no beshano. This was Pepem Darcy. Kevin, Nyaminsha pa near foot out the abande wati. Yeah. Na Kevin, Miss May Catro, Minyatna ha, Miss authority, Ukasanam Patroma, Kevin, Baba Boasumu, Fiamma, Ubefi, Ukasabiam Patro, Manera, Ote. Yeah. Kevin, no. Hello. Hello, good evening. Good evening. The Muslim church. Na said the media back on the kind obi ho bia na ntema no ni fra no okoha wie bia na wonti ni nsa mfra etene bi etumi ba no fa no nti onko so amon check kakaka ba ye di atum de batente sa eya mamre se koha so obetime fro ntimi mframfo obi ho you need to koha before you go ye untimi gaje se menim pabo mu na ntie ntimaduru na me wura me ntimi mehye biem ntimi nworo e wo so ye ne sa na eye fe nti no ye di atum bate no de anya ne kwan akora no. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir boss. Me paso omo pedi beta. Me paso omo pedi beta na o mamre ni amane. Eye te ko okay. And no one on Yamisha, and I am busy a hit here, they're too for it. I mean, I didn't come on, and yes, you had the film. Because another doctors win him over when him by. Hello. Hello. Yes, I was. Me penny meet you. About your mojo. Hello. Yes, sir. Good evening. Evening, sir. Young Koyanim. Oh. Young go near ready. Young go. Hello. Hello. Yes, sir.
ɛfa na nago nkyia ɔkɔkyia ɔma mbɛni no ɛkɔkyia ɔtu ɔno ɛyɛ na ne ɔmu baabo sɛ yɛmfa nea ɛne die ɛfata ɛma nea ɛne die sɛ no nti ne ho ne sɛ yɛkɔ asɔre koraa no na ahemfo ne bi ba asɔre berɛ m yɛka sɛ yɛnsɔre a na wɔte hɔ ɔresɔre mpa animonyam ma nyame nti sɛ nyame nso aka so wɔ sɛ ɔno ne bi a wɔtie no a na ahenniɛ no so kyɛ ahenniɛ biara nti mefrɛ no ewiase afɔ no no na otumfoɔ ɔsɛtutu ɛfɛkɛ ɛyɛ yɛ nyinaa ɛyɛ ɛna ɛyɛ sɛ ebi ɛne bie ma no nti sɛ nana do ankɔha no nso ma ankɔkɔ no na sɛ otumfoɔ sɛ ɔyɛ bɔde ɔba nkyɛn na ɛnyɛ no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛbɛsaa ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛ sɛ yɛne mo nso yie na yɛhunu sɛ deɛ ɛne bie pata yɛmfa ma no sɛnea yɛka sɛ yɛhyɛ no adwene no yɛkɔ asɔre a yɛka sɛ yɛnsɔre a ɛne nyame a woyɛ obi o woyɛ hwan o sɛ ne bie ma nyame na yɛnya sɛ yɛnya no so bɔfoɔ wote sɛ deɛ na wura tɔ no asɔre deɛ no a wobɛwɔ mpam meba okay nyame ɛberɛ no nti yɛade atompa hello yes sir Atuyenga. Enga unzo. Oma mishamo. Obudanti mini. Obudanti ma wu obodo. Yo, that's it. Mama say. Everyone, some of okay, now me say give me so everyone. Papa we. What I never say any down. And I can't be kind, me mama, me nana can't be kind. Papa, we, auntie, one kind. You will be a cell, be two or Yalukana, what it is, one sorry no. Yeah, Papa, we are. Quite Joe. Quite Joe. Quite Joe, he did offer Undie. Quite Joe, baby, I won't quite Joe. Baby, I want to kwana so na mbata na yesi ehiti ya de to from no bia sua bibia firim ena onim so ofati man kasa kora because me asem se mintimi nya ne boko de agobasa asa na ma anye fe de besi esua de firim ntimi sro ma ntuja why hello hello Wofa Lumba. Yeah. Good evening. I'm what to say. Oba dia ya dia na anzo e. Boko santa fo obedi de ni o. Be ma bedi de. Me amena na tamfu ni nyame. Ota me abe wona abuso. Odi akwadwo space ni anu akudi apem mo. Obi a what to say. Obi anyale papa. De nyame ase de me se no ase de nyankopon ase. Se na ohima na o se dan bibia ye boko. De na de metia obi bia ho nyina tia me ma menkroma o adanse mpunya ase. Wofa Lumba mama me adoma me. No na blame ho manya du sei. Metia boko sati. Muna samu metia obi bye. Ya je oso nyame nhira pa no nyo kase. Hello. Hello. Yes, I'm a boss, Kafra. Oh. Papa. Nanida. Nanadu. Nanida ho. Ene kan fa won je. Ageno ita ya blante. Bahasa okay, nyame nhira pa na onye okese ogbo adwuma. Hello. 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 Yes, yeah. Hello.
Good evening. Bacho, what to say? Bacho, Emo, I didn't jump quick. That's all me shop in Portuguese. Yeah, Why, young go. Bacho. I'm a cancer for a bint and now be some else from the bed. I will cut off the bint and now and from the bed. Will be a day. Obi dia ya wanya de tobo ya ma time tobo na kan ya beso kabia osi ya kasafo obi dia ho mudi jimi se ya asuko no mo sisi wonsu ahwe o kire na de a no aba no akeka ngwazi asa no ko onse no ntu onto no bokura ngaza na kire na de no just ya peke me kan ntem na mako ni a obeka ne ya nka be jemre no wadi nkomo ne kama jimi akora wasisu a wajimi panyini tu ne funu onto ne buntie jimi no akasa saa no okọ obi ankwa hantoma unim ne nkyirase unim ne yemini ya fa jimi komenhia na wokura de ma nkyia ne nsem ubogunu sa amamere wo baabi wo de mo jimi saa no yetumfu amomfa no aboa tu hello Hello. Yes, sir. Bacho yetie o. Ekwanda ho papa. Oyere. Hello. Ana me na makwa me ya afrefo ni nyina si na afi yetimi akon ede akoye yanimu ana yeko computer so de aba ba ene ensem wo fie ha papa ya ba bo so na afi yetimi akon ede akoye ni yeko aba na me ba cho we stranger in Jerusalem na se we stranger in Jerusalem ena wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant, sciatica researcher, and your friend 21st clinic, and any yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. Every say, Obian who can't say, a bus sciatica, the wabi woman was sayare. Now what mean emu alpha and omega? I'll be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any majuma. It is a wabin popesa sciatica yare no tia sciatica yare no hunu wo call 21st clinic sciatica yare no mamin so mu fi se bia wati di no edi na yawo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eyewa enye de tia sa sciatica wutia na anu mami bi se sciatica no akosi agwo agye ka ho asem no me pese me de to me ba beba se me de me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare yewo na mo aye mobo yare yewo na ma wo paachia yare yewo wontimi ntina wo to so yare yewo wonante kakra bia na wachia yare yewo wontimi ne wukumna wontimi ne wo yire enna yare yewo wonam ho no so usisi yare yewo de bia na wo to ase tutu yare yewo de bia na wo semu tutu yare yewo na wanantu ebre yare yewo na wananti na waje hu baabi anye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma bingum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mu nuro a enu na bi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic sciatica no wo kwa abonti na wonya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se hedro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nshow na ye nya research mfa woni ehu de no e bia wo de no wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa muano ebesi wo na se e ya fa yi no to so mama 21st na so ati se fa 21st na to so mama fa sciatica originator no fa to so mama na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase
na afa usem na afa wonantu na abesi wonase na ekawo na echu na ye wodi amo ye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wonkokora nanka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye massage be woni padua bebo ne nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo nsem aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me srem no ebesi ase no emu atene emonum ne timwa ye me de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwe wo na se etwe wo sem ene wona nto me pa cho san yare no ene e fa ne siatica na Ghana ha wo mo munni mu no mo tie ase no mo ye ne ye sam yare wo mo ye commandant eye pay setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye siatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma ne mum siatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akokọ bati obutam kosia so akokọ batan awo butu ni kosia so ye pese ye bawo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wakaso a jisa me bankran me wakumasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi achimota mo na eba ase wo frusro akọ Tantra Hill no won sani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi amasama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tiem ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no san dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dan no ye kurom ana nkranza ye ban children's park mo so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradi fue afie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum gonso oboase etia be simple amount enu so be fe 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ewraimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pesata sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs Omwa Pronk half region is Amra near Mesuya Huadewe. Enunti Adiana Football Club, Baby, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omina Ebejinum, and Yatunsa Africa, Rela United Football Clubs, Omusumekaho, near Yensuya Huadewe, Ebeye Gigin, who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup. We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie at the Fieda 22nd of August. Equapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy.
enti bra na behwe wo team ahobo a waye edira season num matches ni nyina eba so e wo sunya ne coronation park Sompa yesumo enam santi ema eni nkwada e free enti so dofunsa ni emra sunya ne coronation park emra Sompa invitational cup ibi Sompa invitational cup e Jagri Bekala Mining Limited Lawson Herbal Betway Get Way More Heavens Diagnostic Service H-Lab Ebwadi Agrochemicals Yamfo any 21st clinic the sciatica expert and Ebo Echido and offense powered by Bronx Ahafo Regional Football Association and the Cabin Lounge Entertainment Headquarters Sompa Invitational Cup 2025 teams in Noah Town. I saw me dim. Animele yasunya dio. Yasunya die pa. Na ababa yo twatu inanga oya ma bufu aba. Titi bi obi ka titi obi kire abrabo wo bo a na ewunim ne yasoko no obi tu ne bafo afa bi na odi ato okotokuom ana okotodwem ana odi asie na daache odi abobra na watimi akọwanim ntisi yesunya de bi na wunni hu nim dia emfra anse credit ma emageni a wompese obete mampanyi kofo yenyina nim so otefim yewura ekono okosra no a osifirikam ekone na so kotochia no because hwi nim no ene yewura ne tentene nyape wode kire so wadi mampanyi ni pen wode kire enemunyam ekura ndo a wodo no recently ene yegono kura no ane ye de bepon okone ho okoya ade bi but mampanyi ni mom yale ye nyina echi ono so ba manhia video ho ye behwe ne o ye obi o yale otifhi mu no eka den mahoma so esi na mkwa awale ya na maba ahoma so esi ya mempami kunu chew wo ye hwan me kan den na akwa awade ya na wabesi utiri so eno na ya ne yetumufo mu ntie na mabu na maba mu mfa futu du nim me pa che ye ka kide ye kunu na mpanyini te so mo na samwate ha panyi te se memete ya ye pre video ye futu o mso man ne mfa asuko no ma fe na abobra wi be kwa akoka che me mpami kunu chew wode ne sa na abete na fie hwe video bi sesi e course yenko video no mra si anehwe ne hunu se e kan den di enti na ma panyi no yare tu ana mo e sesa for yare so ye tam na free ba tu me share do so the that and the story we are near the body back on the baba before them we would na omombo ya chidom the abom advert back me o man panyi kufu o yale tifim na ho nya ne de ne okoba bia ye piano se ne ho de omo apase ye piano wo beduru manhia fie no woni mama mmere sunsunsu aso ne tumi ewo mu bia wadi man panyi pen a wo ubo ne din ne kamfo no wode ahobrase sole ne yade mu yawa wo kom se wo be fro steps na duru no ni idea chire wo busa no etimi de nsa kotu ye wura nsem ansa no wo se betena ne hwem ahobrase mu de na wasua firim na suko no ma ye tufu a wo be posa wo hwe afidie so be nu ho se wo frɛ me de se suban de mempew wonni discipline abenya discipline by force losing beverages ye nka nkyere wo se abrabomu no pese okonko wanim pa na uyi bibiduro firi wa wonko wanim saa na uyi na bibiduro nsa no so firi wa eno so obre tunim ntwabie nko ade a wase men no momoro so kakra bi fadidi na ahode mra wase no akire no se ekoba ne se ohododo nso so a losing Herbal no ene capsules no ewo adwa man so ate se ombebu ana ne ma akotote dia ma losing for mo jondin losing for na eji wondin papa the losing beverages or some nganje for number na frɛ
na etubi ton 0248 61999 0248 61999 ofre na obeje wo so saa so na bie de eno ane crop crop no eno ane bie no eno ane crop no eno ane bie etim 50 say na ofozu tru so tufs on the ultimate tru so nyina me eno boy izo push on kwa no ko ofazu tru din zaso o see etim 50 say na otu so abeti ade push na wa ade again no I push I say with himself to pa ultimate tru ne fie nya ss ofozu ne tru nsaso no e bie no e crop no age ne ho din pa ensa ne nyina nua panyine no wosu ko bobo bi to bi ton na ne man ko totem fama eno amanhie fie na krabu die himsa because any braba nti wosu to bi na ne man ko totem fama yes e ko bi me kire wade wi abeja wo mo na afutu ode ma babae because ene ka me nko akra ngama do me no afutu o wode ma no no de ama na afi yakokoye no se uni bibi kan yedi nkoma ema uni bibi kan TV ntimi ma platform eni amfa mo nkwase asemo ma wadwirim ni out of politics e wo mutirimu nti no ye kira de sua bi kina uduru ho a wangotu ana mo etesa wanya bibi a mekampo se wo da Asem Mpe Nipa atimi bi mo ni sa akwanse kwa na atempo no bibire mundim ye kira watempo no wafra baba wasiso mudi we basa na ayede ene be kan kwase asembo ye ko ne Europe nso otumfo se etu no a nipa nyina abu ni so ye kese no wura sole dem ahwe ni ono nso ye okodi communion hwade wo wasori a communion mu gina ntenten uyi ano anom wo yi anom ono oyo hempo te so ono a agudi egu ne nase ane hoto no okodi communion hwade uyi ane de relate na afi wasem a wo kan no wa wuji mi age odwan yenko Kevin fameto so ne hwe yewura wura sole dem na ye hwe abrabo no nso bona sole dem so nso ahoma so no de kode a yewura ne butu ono tumfo ni kente ne bo de nche odwetire ena obutu mpanimfo anim asofo nyina abu no suro no fele no nanso wo huso onyame fie to obekọ fathers anim beko yewura no omo ya bibifo nya abrofo mpo no aka se ohunu abrofo ndi no akoto yewura nianom gina na chi o ba wo de nidi esefata ama na asofo se honso ye nyame konkono bea to nipa bia ye de na gina dwam bia no wote se nyame nsi anamu ti yewura ho otumfo abu nkotode Frebuza se na wanye sa anso na anye de ne so fre na kansa ene ye kire se no matter ne awote wo ne adamfo bi na mo ne kunu bi na wo ne nua unya wura na officer na ni di o se fata ye mfa ya adamfo ne mi wura se mo nko so okọ mo nyina fre ne boss a onso fre ne boss bi obafia mi wura ntina me na ama me metwe ani so bi a wo de ne mo mpa wo che wo fie e kire bu awubu ade e ma okunu nanim ye duru adamfo no nanim ye duru o classmate o lawyer no nanim ye duru enti unya kope no matter said de one ne te ye tokone eno ne ahaman ahomaso ne kwaku ahantan die obi ye yontimi muwa obi no won na na di agro wa akurase ise nipa na ba ye footballer ni dini asamwajan oba akurase wa pese otaba ne se ne na mudi agozo ni kapre umo obra nuru ba bia ono de ani di aba na obefo atena ga unu afa jimi be fa me wa ma wachi ame nko wo ye yesa unya obi a wabobra ni manim adom da etomre bi ato ahantan ne udu asam kigo ablabo bona nka so kọ wanim wo du de nyina wi apetition wa ka akura na so one na call risky life are we getting a life afa mano this wa ba tokone muhia kokoro ma nipa anim ne yanyimi saa futuo ne ebezi yetu ne ne ye de atofo mu a wa ba biri kuro kwaku de fa futuo ma ne wa wo se yemfa ntobo me pese na afi yem peke course ne yanko na kwaku wo de pese ye kanya ne se e start adwuma die no ye ka se nya politics a ne wa ne besua de kwaku ya ne atia ye yemfum so de bia wo manhia na se nya manhia kwa na ya hemfie me kaise na nsen me ko agakrum papa krum papa ofase ba kon wi na ekọ ye na ye de efun ne share fridge mu ha nti na se ekọbọ abusua pani amane but opa nka me yentra ha na ye fa telephone ka se abusua pani ye de fun na ko je fridge mu na nka wanka sa sebe ka obete wonka enu nti ya na ese ayamane ne amamre ye sua ye woni pa bi won ma kwa gudu woni ma ne se won de mawale o mawale ntie media mafa obi nim chese nkyerɛkyerɛ sese sabin progress o ware oba ete se wato aponche na eda udua unsasa kuta ne dua na se oso ware oba no ne ho ade no aye wedding enti wakoka for better for worse asure them enti ususu se oba no ye de opa ma oba ne wunhwe na fa opekosie ne se abusuan no obeka enso wakotua sika ewo fie ye sua de
ye best start ye kekan nsem bebre ye ka say ye mfa ye meye se ye wo metumu wa NDC ye meye se ye wo metumu MPP ntimo obi amfa nko ne mo ye sua amane ne amamre kwaku na wo ka asem se David Ngorat David twa Gorat ti ende ye de ka asem preach wa so dem obi papa so twa ne ti no enso ne ye de ka asem ye bona ba so de so e wo me se obi a wona dwen but nke ye sua de ye senti na me ka na ba bi se ade ye ne obi wo kura na wo bate wo nchen obusa bibi se ye friend se won ko ha ne ntoma the word ko ha no kura na se asɛkyerɛ sɛ yɛnka sɛ sɛbe mprɛduasa me medika ka me sɛ na Akufo Addo mahu sɛ sɛbe wakyerɛ ɔyɛ ɔpemsoɔ akɔa ne ntoma pɛ ɛne yɛ nyina kyerɛkyerɛ yɛ adwo obi nso akyerɛ no adwene sɛ ebi a na ɛyɛ refierɛ president Kofoɔ sɛ nyɛ sɛbe ne nan ɛne sɛbe ɔntimi ntia so a kanya taale wei na nkɔde bɛkɔ because ofiri apadwafie minim sɛ papa no tama no ogyina ne nan so tutuntum a wobɛkɔ wakyi ne mu ohwam ne mu ofe but ne de ne ehu anu so krantin ke bekese ene sari ni manase na ye ni se but ya manye na mamre sa padwafie kokochia ura anu ne ye kan hewu nti ye besre bibi sa ba ye ntan obi eya manye ne amamre because e ba ne sa de a ne history no me anu na me kasa se mo se obi a okọ school bia no adwumadie pa na sa de ho ana nipa paper history ete sa na nsam to na wa hye obi na wo ka abakwasem wo manhia e kyerɛ wo enra wo hwe ya manhia ye nnuanom asabi o mokɔ ye mkɔ capture ne ade wutimi se obi e frapanimu bi ne ye de na tenase na wo kyerɛm se etwam ana se wo kra se me kɔ a na wa wutie na wa wo hwe no na ye wo ya because emel manhia sem ye nsuan wie asante asem ye nsuan wie saa so na kɔma mpuru se omo so asem ye nsuan wie eti ye besre se ye program se na su konma e wo mu se wo kyerɛ wadwen de bata adwen kyerɛ no ye nyina nke wo bi ka na nso be be nsam no sɛbe mpre ye de fa saa bebi ankosu egu na eduru mebi entoto bo nko eti ye besre wo ya akoda hwe akora ti se Kevin akora tama ye frɛ na wo bɛka sa me yesi ye akora yi we de mpani se mo bebi ye keka koyi enso hwe bebi akora ne kakoye wo so obi ani ne le mampa no ene kra so necessary previous ya yes no ma we na wo ba besia wo ba na wo betro challenge say se wo de wo ne ye wutu wo mpe na Akufo Addo sem nchen obi a wo mpe do ma sem nchen obi a ye sua de the word ko ha me say wo bi wa akwaku enura minimum obi a ne ntoma ye de pin na abobom obi su duku ene ye de abom because ye jagu pa sem aba pa oni no ati be sisa ye nyina wodi we de ne de ba ne we de ndi aba ne mo betoto ayam pia de se ye ne ye tia se enim ne ye de a na wan hwe ya ne ye so se bentasuko obi anum ba ne no ne ye de tia edi aba se enwa ba no ye wontie bibia na obi mo na bati se asam na wo kan no ye next time wo frɛ radio so a enti na na onipa bi wo ma ye se kwakude na wo ka se senior college o mo ne ya adwuma chentide ye ka bia no mo ni baby o mo so do o masam efa obi anta obi enya politics ne ye ne ya emum ye nhwɛ ye ka amane ne amamera ade ne ye ka agya bi yen kanya bi yen hwe ni yen hwia bibi ni yesua because next time no ebi a meka se na Akufo Addo babi obno so te obeka se me papa kura wo kɔ opemso anim no wa amfa ne ntoma ngu fom but ono no du ho no amfa ntoma ngu fom a hedan ye betia no eti ono so betima ka je hey me dem ye ni basonko o eti next time no de wo kɔ asegi eye saa me ne kwakulumba asema meka che kwakulumba no obi onam abontintim nka eye saa me hwe ba yi bi opemso me kai mre bi obi ba no wo ba be cha na ayen kwa fo say dabi kwachi me so opemso ka che so munya mo manimra e wono decision wo ba ma ka so manima wo so manima ma chia me so tia se enti saa na eye kɔ no ebi a obere kura na ebi kura ne na Akufo Addo kura kakasase o wo de wo ba me fi ade bra cha bia e wo ho ono de ono pe na obetima ye asante amane ne wo ho ba ono nso ka kire se mo mane mra ya obi de na obeka ne mum ye de ye beto ye ene de yesua ne ye ka ho asem se na o kira ngo obi anko ye bi memeti ayi me ye opem so me de makwacha opem so na nkadom se makwacha na manko amtba ei ene sanke roro akwa bi okotokobo ene has na osoro ye na ya hye kotokoma ayi kotokofo ni abre kuma so sports na ni abre na kwa no waso ni oye so ye has ni onim se wakotra kotokofo medo nyame wo ye de ni firi soro ho wo hu ye no da fom aboyi step order ya tro na to baby sa na beye
iti nyo bia na seven brother dia afidi a eja obi no sa afidi ne entimi obi wa enya no iti yesua de nyomtoni bi se ba bi obi fa hwe ase metwa mu oda sanete na no mo na obi afrɛ me aso me de bia na meka ofa mpacho madawo mpacho se busa so ma bi aben wo show omo so de no o pe bibia sua se every aben wo enti ye kan ye fie mi ade to obi timi frɛ na sei na omo no ade we de kyeremase na obi busa am se ye kan manfo so a ene sei ye ka se ye dura manfo so a ne aka ya no ene sei onte ase ebi sa hemfie ebi se sei but ne rap ayan amanfo so pa no ho enti asante no ye nhwe nwie to madaroma ye ka bibi se ye besra mu enye politics asam ye ne kasa nye brene mu amane na amame ne yesua ade we ye no ye o mu se ye na ye maame ye bibia wa wudie nanso obi mimenya na nka to amu saa because ye no ye nhwe nwie ede na se ye ne yesu eti asam ye nsa na ye mfa de bo no onim ne o ye wa na ye nko ye ye ne saa na ye ko akoye ne na na amafo no mu nsua de na mumu ade kakra e obi o hia kontekro ntimi nkasa ho but for platform say no afa credit no abeka ne obeka na sebe wo fa mapeja bi mu afura konya we so na se de me bra na mi gina wonima o betuma abeka ne okay bagura me na no me ko na free wa ashton na free si mi duru a na mi wura ne dem a mi wura me mpaboa mi bunku tudwe o ye osunsun so le so fun bi okra ko ne cha be wo ba o bu fele o pa ba ma me na free so o mo no fabra onu ankasa me mfa ma fabra for on nim de njo as fabra hwe de picture de beto hwe eyi obi anwa wa sei obi fu beka sei opem so wabu but wonim ba bia wo gina ne ba bia wo simple o yes anya mi hira wo no keke ne pese ye kan se wo fa asi afra ba de anim guase won so fa ko ne bla ne yankunko ye ne won so fa ko ne bowuram simape ye ko hello bajo wo so yankunko ye ne yes sir bajo awana we o so yanko e bajo miti o hello okay hello on so ko oh hello hello good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes, I meet you. Hello. Hello, good evening. Yeah. The party of the Sadia school. Once I am putting no. I am or marching and also a bit of you. Now, co-pleasing her. Omopono. So, come my bemo. But if I are too far okay, or car, or Kuto, and so open the mountain and we're teaching them. Take a begin I say, okay, be I say, or two for a comfort in it. Do come no, also come and my Musia Brano. If you are okay, will be on Cabrano, or don't can I say, or come over no work and I'll break a bra. But or come now, can I will say, don't you know how? Will you attend? Yes, as I much say, that's it. Yeah, quite a bin on so the other was a baffus man quahine, but then I won't count on travel, be travel at once into Obania such or Unimuna Candian and one and pennies. Hello. 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 Yes, madam. Yeah, cool, Papa. Okay, young queen. No, it's all. Okay. What's happening? This year now, my phone now, Yaban. One more petty. Yes, one to buy one more name. Which means that one more percent to petty better. Okay, to buy a woman in them. And no more trouble. Say that you fear for a woman, you can some call a deal corner of the year. Say you may have died your own mother. And she said, what's your woman? And you sue any attack and have you a show woman?
Oh, a branch was young and then I said, Tadi, I said, I said, I said, if you are saying for what you are saying, money, I will send Subaya, if you are Yamin Shapa, no one can see it. Hello. 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 Hello, Nana. Katachi Yangwa. Yeah, cool. Obadi aya de na so e. Ocho over. Ye. Hello? Yes, I meet you yanko. How far? Majo. Mejo so papa. Member ayo obabaso ayo pana ose western. Etio. Hello? Etio pa yanko yetio. Pana ayo western no baba baston ye ne kulewa awo sikop. Kuleli pa ya kwabia in some area na minana yansa nani you know officer nya min shaw awrade so emma so nyansa ne nimde pa oba no ayo ofidie ni ne nkomo na yede. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening my boss. About your police in the other Wa se boko. Well, said you was here no sa na ye pay yanko yanim. Ye from a demo channel was here. So, Indian question to ma, Mutimi actually Panana. Now, also, Kohano, a future. You have pet that Friday be say ya na ya church o munyina this Friday any panyi bi adi nkoma ya kamfo na so be kira kana mamre na ade bi akora wate ase no hunu enti e mere pamu no enche sa ancheche ni nyina beba na ya kasa abelwa bi ko ekura akura ade ne efre na ekura. Hello. Ni pe serious ablabom. Hello. Opa. Ye. My guy. Yeah, cool. Yeah, I'm going to be a Jumapa mobile. Yes, we are that's it. No, many didn't feel I'm not a Bayana of Flare. Now, I can cut up and you and I come my agent, you know, India, what of Flecas Asem. Now, Casaro. Sabi Kaflache. Why not did that? You have an for that or the indictment. Young fancy na yankunko yani. And I'm a car say I'm passing a connoisseur. I can't say a connoisseur. The young fancy last caller, young koyani. Hello. 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 Yes, sir. Me doing fine. Information. But you're young anymore. Meet you. Hello. Meet you, ba. No, good evening. Even sir, young koyanim. I me this fine. Rans matu din yanko. Yadi asi aha na mrebe makwa me da sida meba enti country be pa ni finra na network yi se me e baka so obi anyansi ka me so on fan tutu for no fan so no nya bia yes me se matese yes po obi ni ade minim se network minim uko bank credit muko bank so ko iskes network ati ko siga da ho na ho chiri krobeni yes network and just anu ma ye course aye fa nyina je enya papa bia we o ma be no complain oh ma men chateria ton application wo ya model guru ya kwa kwa so na me do na se ne bofu kakra no mu di ne dwa pa teria e bia wo bia ye cha wo ye listen kwa ya nim baby ya me ye be ko sida ene ye baby ya birthday ya baby and Wofa ase no ya baby Awurade Nyankopon hira na onye okase oma wa woda ne kama but ye gogosati obi ayo Wofa ase wo de ne be mame ana
baby awurade nhira won ka ono onye okese ontere wachi ma de bia wonsa kana setre mu abeyo ke awurade mfa nchew Wofa se ni ho ofe papa ya baby as you can also pe on ebe ni aka ho asem baby ya awurade nhira ono ontere wachi mu no onye okese pa wa wo de ho so ye wadidie no no mu na ngofo ha afoforo ama hu se sida mu nyina esire wa akire ho sida mu nyina esire e kwa ka ho asem baby me de wasi na makraw ye kwa stone we ye gia boss wo kaase bonsu mu opposite na wura sa akire ho no a bia na ne dade ne ho na stone wo one ne mani nyina mechia mo na masire awurade nhira de am stone chia ho kan ni ma me na sire awurade nhira fama ne ma me Sida Worship Center Sofo Panyino we Buakwa Kofolidua Bishop Abed Sechi Kwapon papa na eba ya de berewe ma papa eti efafidie nko so to a ma hu se Sida esreme but we nde me bishop no ya no mbeso mke kansem fa bo bi aboa we ye dan ya efidisro divine bishop na urade de atomeso no we ye hu hwie nyi makramo bye